I, Richa Kulkarni, IAS, returning officer to the Khasi Hills Autonomous District Council election constituency number 8 North 10 in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, I declare Shri Kitwar Sen of the Voice of People Party, you have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him this election. Balai ni ketika jenjok tasni, bangai kubleru yaki pajba jongka 8 Nongkram District Council konstitusi bakala ibit yang belong untuk dong mikman ban represent yaka Nongkram konstitusi bakaju kopor ngai kuble yaki nongkit kam jongka parti dadu i presiden rangba pakai central body jongka VP bakum ju wei pui dikha jong VP ke blak reistam nadu bastang ketika election hadu menta bagi pengayok hai juni so jenjok mentaksi Hagabadai banya thau isi ne bagi perkat chmat kata ngai be start jong party hin se don hi meeting ngai baka party hi kan ses decide ni kilami bon ke kenor ki ola ba amalia na dapat tuan ba in jule ini yang konstitusi jinduna asgan bero ya ndai tanda ko bang ai ke jurusan ini sa dum yu haga election te ki bakun tho ki bakun nut ki dan be ki tho ma te kata pa ka shong karaju pajba ki la bishat kam start ki pajba jong Nongkram konstitusi ba pada parti be kata te kila benik pe ji khmal jong pum no Nongkram konstitusi Kedauba itu di bagi pajak la pai khmat syaka Voice of People Party kawai hi bade bangir ni pa menteri runti bagai ke bahok ban Aisyah kata kaji syakri ke biang tam nam tang pajak ki mat kejimak benikong du ra kum kan bisi kum ka mat benikong hite kan kebala te nak liang cunga hite kan ngakwa banai be kaji syakri ke babha ke baik bahok pet nam tang pajak tahe Una fi iya ha ko gajin lam ba'dan kani ka parti step ba ha gajin lam jong ba'dan kani parti de kadi babiang tam Ahmad jong ate klajen te jong kadi babiang tam borlan ya kadi te kumba ki pajba kila shania kani parti bat kila pai khmat parti pi tangir increment ni hatahi nani shmat